الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله حييكم بتحيات الإسلام بتحيات الجنة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In sampuruna na sanglitan iwang pupudjihan tupot pamahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manguran sing kami, amuin yan masi wayroon siyo mo nagbati laul amuin nagsubaybay long simbahasa simib program sing kita niyo ha ni Darul Islam TV. Alhamdulillah biyaon miyawot ni sabihin waktu sing kita niyo programa sin bulan Ramadan amoy pagtawakon kabla iftar. Inshallah subhanahu wa ta'ala indumihil ka to pangadjian hamahapon ini continuation dasin sugpat dasin pangadjian niya kitab Umdatul Ahkam hadis kapito inshallah subhanahu wa ta'ala tawagon ko kahurmatan in guru to kalasahan Sheikh Khalid Abud falatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Puas iwan sinsanglit iwan puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan salawat iwan salam pa Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din dito itukbar na mo in sa salam-salaman hamanga sila amuin way nagbabati laul masinaman Jimajara imuurol sin amuin program dahil diha TV station ini amun ni Darul Islam. In mahuli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyayaon muna hari pa kita niyo makari paamuin hadis hikapito hakitab Umdatul Ahkam hi Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mabaya kami magpatumtum maniyo tiyo. Bihayaon nyari kita niyo habulan Ramadan. Subay kita niyo magpakusog. Sinamuin pag-ibadat sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala habulan ini. Pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin tabangan niya kita niyo. Tulungan niya kita niyo. Amuin magsukur kaniya, magpudji kaniya, mag-ibadat marayaw kaniya. Habulan ini supaya di malupas in waktu nato. Iban mga maastay manghud na mo hapag-agama. In bulan Ramadan, subay bukon nato hinangon biya simbulan kaibanan. Amuin hang putag isa bulan. Pagkain Allah subhanahu wa ta'ala piyabidda niya in bulan ini, subay nato isab pabiddaon. Bukon nato pabiddaon hataod sim pagkaon. Bukon nato pabiddaon hataod sinamuin bihayaon maun na yung program amuin pagpanayam pag ngianan nila na sinamuin pagyanon sin unununangan sa imaksod amuin hikalawa si maksud simbulan Ramadan nalupas imano siya bang wala timaod in jikir niya habulan Ramadan wala timaod in sarak kaniya wala di mayaw in pangatayan niya wala timaod in kabtangan niya himumungan niya marayo pagkahin niya. Labi-labi na wala timaod in pagtaat niya, pag-ibadat niya, pagsambahayang niya, pagbasa niya Quran. Iban ununo nakatanti bayuhan ibadat amuin hinang bidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan Ramadan hakaibanan bulan. Amuin pinakamabawa mahinang si manu siya habulan ini amuna in magjikir siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In jikir pa Allah subhanahu wa ta'ala di kaw magluog. Naglilingkod kaw, nagtitindog kaw, sibuda kaw hahinang mo. Iban buko na hinang, halawm upis, hawa upis, nagmamastaliban sinway. Subay patauron na to injikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in bulan ini, bulan amuin hipagpapataod, simpagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon bulan, hipagpapataod, sinamuin pagpanayam-nayam, hipagdirhil award, hipagdirhil mga prize, habulan ini, bukon. Bihayaon dahil mga tao, dahil mga paghinangon sin tao bang mabot na yung bulan Ramadan, maun na yung mga lig.
amuin uno-uno na panayam paaw no bangdaan mapamalawa inamuin maksud sin Ramadan piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hakaiba ng bulan. Magsukur kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangan kita niyo bulan biya ini amuin makabawi kita niyo sinamuin kakulang sin ibadat nato kakulang sin hinang nato marayo haro kayong bulan di na yung pagbabawian mga tay manghud na muha ka ma Islam habulan ini bukon nato hinangon amuin makaakad kita niyo ha mga sundalo sin syaitan way pa in Ramadan sambin pamabot in bulan Ramadan di na in pagguwa in asal-asal in dum hipag-ibadat hipagbabas sa Quran mahinang na ipagpapanayam naray nga sabyat to subay kita niyo magpatilibon dahil dito iban mga kita niyo tuod suhod pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman in bulan Ramadan mahinang nato hipagtaat hipag-ibadat hipaghinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon hipagpapanayam-nayam bukon hipaglalawa sin waktu bukon hipaglulupas sin waktu sa in bulan Ramadan hipuon nato in waktu halom niya amon hipagtaat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas dahil dito mga palanggungan na muha ka ma Islam, mari kita niyo pa hadis, hikapito, hakitab Umdatul Ahkam, hi Abdul Ghani Al-Maqdisi, rahimahullahu ta'ala. Inagi niya dahil di hadis nasabot ha Umdatul Ahkam, hikapito, an Humran, Maula Uthman ibn Affan, annahu ra'a Uthmana da'a biwadu, فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له أو غفر له ما تقدم من ذنبه. Amuat in hadis hikapito hakitab Umdatul Ahkam. In hadis yato nakawa nato na sinamuin 5 bayaon amuin kya explain kya pasawa nato maniw tiyo hakagaus-gausan sing kami hatungod sinamuin hadis ini. Miabot kita niyo magkulang maglabi amuin dahil nga mga wajib fardu aaylan amuin pagsapusin o hapag-ayl. Balikan nato maniw tiyo papanagnaan labay-labayan nato sadya. In hadis ini nabilang siya dahil nga mga hadis amuin hadis sa lagu-lagu haparakala ini amuin parakala tahara as-sugra amuin kasusihan paglano kasusihan asibi sabab in tahara na bahagi siya nagdua aun tahara kubra aun tahara sugra nasabot na to na 5 bayaon mayta hati niya dahil di hadis ini in muallif piyauna niya in tahara amu in sugra asibi kasusihan asibi dahil nga kasusihan dakula sabab kaya jawaban nato in ini dahil nga pag-upi hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman ni suratul Maida ma'ruf ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Piyauna niya in tahara sugra paamu in tahara kubra kasusihan asibi dahil nga kasusihan dakula in ini hati niya pag-upi paningod hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban dahil nga mga sabab niya amu in hati ko baha in kasusihan asibi dahil nga mga amu in niya apply adlaw-adlaw tiap-tiap waktu hajat si manusia adlaw-adlaw in pag-ayl i-apply si manusia pinakamababalaong tabihan makalimahang karumang kaadlaw iban tiap-tiap waktu mabaya siya mas sa Quran mabaya siya sumambahayang iba mabaya siya mag-ayl bihan inyat to manjari adapun in amuin kasusihan dakula taharatul kubra aun waktu in tao mahang niya biha magka-apply dahil nga sababyat to min umumil balwa dahil nga mga amuin
mahinang daran-daran si masaplag mga manusia inya to piao na sin Allah subhanahu wa ta'ala hakitab niya mahamulya in tahara sugra dahing tahara kubra. In hadith ini namay tay kato amuin kasampul naan sin tahara sugra pag-ail. Kasampul naan sin pag-ail. Bang biya din in kita bang kita mag-ail makaagad kita haamuin pag-ail kabayaan atulan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun kita mag-ail hamun hakabiyak sahanta. Hakabiyak sahanta bihan. Sa pag-ail suway amuin magad haundang-undang hindu kato sin Allah subhanahu wa ta'ala labay reng hapiil sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab dugaing in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila mag-ail hatahanahan sadya amuin singuran nila kyabay ta sin naghindo kanila atawa hakyabayaksan nila kita nila atawa amuin kyahindo kanila iban sin pag-ail amuin miyagad kaw haatulan hindo kaymo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya iban sin labay reng mga sila amuin ulama iban salta in pag-ail mo amuin niyat mo miyamagad amuin umupi kaw simingod kaw kuma kaw sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugaing in amuin para kalayat amuin nag-ail kaw miyagad kaw haatulan sara iban sa salta amuin imupi kaw ha sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labayan nato maniutyo long nabihan an Humran maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. Aun hambuk waktu in Humran maula Utsman amuin bialong ta mga ipatan long tabiana tawa magtutulong magtatabang doon ha kan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Aun hambuk waktu in hadis ini nasabot na ito na limabay. Mahinang siya amuin padduman sing kita. In hadis ini, mahinang siya amuin manghindo ikato. Dahil mga paida niya, amuin jiyari bangkaw mag-ayil, amuin laong tabihan, mangayo kaw tabang, puas dahil Allah subhanahu wa ta'ala pagkay mumano siya, supaya kaw makapag-ayil. Biyasin amuin ini, Utsman radhiyallahu anhu, nagpakawa siya tubig atawakan long tagayong takatubig atawa tubig hipag-ail bihan inya tujari amuin long ta bang kita mag-ail mag-ibadat ang mga ibadat long tabihan amuin bang ko mag-ail manjari kaw magpatabang hapag kahimumano siya hatungod para kala ini na nagpakawa siya tubig hipag-ail niya bihan tawa long tagayong takatubig hipag-ail faafraga ala yadayhi min inaihi fawasalahuma 3 amuin hiyainan siya atawa siya naghain sin sabab aun riwayat dukaing hi Utsman inamuin naghain sin tubig palima niya kiyawa niya namun pagbubutangan sin tubig sin lawa niya apa niya iasag patuon niya apa niya hiukasan in 5 niya makatu dahin di long tapa afraqa ala yadayhi min inaihi faqasalahuma 3 long tabihan iasakan hiyainan tiuwangan in 5 niya bihan apa siya hiukasan niya in 5 niya nakatu in 5 pag ianun di amuin pad 5 gula may 5 muna amuin ini bukun amuin dahing ha 5 ini maripasiko bukun amuin ato yung pag ianun dahing di ha amuin 5 dahing di siya but muna hadis ini amuin paghukas 5 dahing di hati niya pad 5 muna in hiukasan nakatu summa adkhala yaminahu fil wadu. Pag ubos niya hiugasad nakatu in 5 niya, ampa niya siyud in 5 niya, mattu pagayong. Amo indiara kaniya tu, siyud niya 5 niya tu, tuuyat tu mattu palom singgayong. Apa sa kimawa, summa tamadmada wastansyaka wastansar. Ampa siya anang gayumgum, gima siya tubig, ampa siya nang gayumgum, bihan. Yung pagpanggayunggum, biyasin nasabot na ito na kauna, imaksod sinsara da hindi,
ipaglano. Dahil nga sabi ato, bangkaw manggayumgum, suway mo ati niamuin laong tabihan, hibalon in tubig halom sin simod mo. Manggayumgum kaw, hibalon mo in tubig halom sin simod mo, papaglikot-likoton mo. Amo ato, supaya ba sa babang mo hikato sadya palom, simod mo in tubig, di mo rahibalon na pamuhibula, at tawatunon, inyato, way mo nakawa in pagyanon tamabmod. Amon pagtamadma din, amon tamadmada ini, way mo nakawa. Sabab imaksud di, ipaglano, imaksud di hindi, hati niya, may kita maggayumgum, sabab supaya kalanuan inamun simudta. Nasabot ta unin bang sa pamation, atawa biyula, imaksud di hindi, hati niya, impaggayumgum, suway mo, hibula magbalik in tubig, bukon mo siya tunon. Sabab bang mutiyon, wala mo nakawain, aw mga taulong tabihan ni uhaw, tiyon niyan tubig, wala mo nakawain pag-ianon dahil sabab hindi, imaksud di, bangkaw manggayumgum, hibula mo magbalik in tubig. Pag-ubos, wastan siya ka, wastansar, amo in, isud mo in tubig, dahil di hiusman, hati niya, siyud niya in tubig, pa ilong niya hanggit, sabi ni stinsyak, amo in, hanggiton mo in tubig, pa aalal khayasim, amo in matutuod, paruhulan sinamo in ilong mo yaon. Wastansar, appa mo siya hisunga, magbalik. Hanggit pag in tubig, pag hanggit mo bihan, appa mo siya hisunga, magbalik. Amo at tulong na Yusman, at niya nanggayumgum siya, salta in tubig, siyod niya, pailong niya, appa niya bihan siyunga. Paamuin, kahinapusan sin ilong niya to, appa niya bihan siyunga. Ayawad ja, habulan Ramadan. Sabab in bulan Ramadan, bukon siya marayaw amuin, pasuro mo to din tubig, palawam sin ilong mo. Sabab aun kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabaliku fil istinsyak, illa ang takuna saima. Subay mo paaboton tuod in tubig, matupa amuin hinapusan sin ilong mo, ayawad ja bangkaw sa bupuasa. Amat yung kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amat yung hinang Yusman, summa kasala wajhahu salasa. Pagubos, ampa niya, hiukasan imbayho niya nakatu. Nasabot na to na, inamuin inbayho, bang biadi ning katiluakan simbayho. Imbayho, aun luag niya, aun lakbang niya, aun haba niya. Nasabot na to ato amuin, pangadjian na to limaway. Hiukasan niya, imbayho niya nakatu. Wayadayhi ilal mirfaqaini salasa. Salta, hiukasan niya, inlima niya, tub-tub, pasiku-siku niya nakatu. Amuyat tubihan. In lima, biyasin agi na to, in lima, way agad, nakauna sinamo in lima, bakas mo hiukasan niya to, amoy panagnaan mo nag-ail. Usman ibn Affan, dahil nilaw na, wayadayhi, summa kasala wajahu salasan, wayadayhi ilal mirfaqaini salasan. Hati niya hiukasan niya in lima niya, dahil di, tub-tub, pasiku niya, nakatu, piyag balik-balikan. Amo yan, hukasan mo magbalik. Bukon, biyasin na mo yung paghinangon, sing kamatauran, panghati nila baha, amuin, pagkakiyahukasan na yung lima nila, nakauna, hapanagnaan sing pag-ail, nila, di nila nahukasan. Hukasan nila sa jatub-tub da hindi, sambil mari. Inya tubukon niya to, amo, imbihat to pag-ail. Sabab, in pag-ianon niyad, da hindi hakulamay, lima, da hindi panagnaan, in niyad, in lima pag-ianon, di. Pagubos, betaan kita rin di, ilal mirfaqaini salasa. Hukasan mo in lima mo, sambil tub-tub, pasiku mo, makatu. Hati niya, hindi naman hinihinang hi Usman radiyallahu anhu. In, hi Usman da hindi, nasabot na to na ini, sinamuin lima bayaon, impag-ayl di piaragbo si Usman, bukun niya amuin radiyallahu anhu, amuin long na beta niya sa jahasimud imian siya, impag-ayl, impaghindo niya hati niya, impag-ayl, maarup, kay ngatan singkatan para kala maluhay. Aun waktu, in, maghindo kaw hakabtangan, labay rin hadila, mas labi apdal, inamuin, hi aktual mo kanila, amuin, ipakita mo kanila hapi ilmo, labi yato, aun waktu, kaingatan, kapahaman, kahatihan, marayaw, sintao, dahil sinamuin, hilabay mo hakabtangan, hakaul. Sabab, ingkaul, ingkabtangan, aun waktu, pag ano sin Arab, ihtimal, amuin, magduga-ing impaham si manu siya. Imbayta mo bihay ni, pagubos,
impanay sin pakanya manusia dugaing deng sabiat tu deng mga sarayaw-rayaw paghindo ha manusia ha pagkahita manusia amuin ilabay mo hipakita mo ha piil ha supaya amuin kapahaman nila tuod kahatian nila tuod imaksud sinamuin kabayaan sin atawa kabayaan mo hindo dahil di Usman piyakita niya wayadayhi ilal mirfaqaini salasa yukasan niya in lima niya tub siku niya makatu buko na mo hindi sadya pagkalaw mo kihukasan mo na bakasing gulamay lima mo bihan di mo na hukasan mo dyaray hindi asing kamatauran nayat to inyat to impag-ail ini amo in pag-ail deng hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang pag-ail ta nariyat to tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala so yung pag-ail ta magad haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya siya ay nagdaak siya ay magtayma hukasan in amuin lima biya na sin sambat dahil di sambil mari kataan bihan tubtubus kuanong tay lima tayaon labi luwa na bang amuin kulangin tubig sababi maksud di amuin long ta amuin bang kuanong tabihan amuin lima tabihay ni hunta supaya makasud kahukasan katani namuin tiap-tiap iutan singgula may lima tatu ay rumakapin amuin ginpaisan ta amuin ha tiutat sin sa kahukasan sin pag-ail buat malaingkan kahukasan siya tu katan bang iyan kita pahukasan suway hukasan bukun bihayaon long taasa ka na dasin tubig hitungod pagrepo bukun niya tubihan imaksud sin sara imaksud sin paghukas maarup kay ngatan sin katan bang hukasan mo tul bukun mo hitungod biyan patuan sadya sin tubig labi luwa na bihaon kato jaman amuin long tabihan aun gripo aun shower aun mga pagsumpit sa jayaon na bukun niya to amon long pagkay panghati ta maksud basaon bukun imaksud dito hukasan bang hukasan subay ta sapuhon biyan hukasan ta bukun ta sumpitan sadya atawa asakan sadya atawa patuan sadya yari kita niyo timubtub inya to nasabot na to na mga akwal dahil dito long tabihan di na kita niyo makakaos magbalik sabab waktu mahaba agad ang kadyamin nakawa niya sinamin panagnaan niya tuway na to panaubos in hadis magkulang maglawi amuin hatungod sin parakala pag-aili ni taharatu sugra laong nabihan summa masaha bi ra'sihi dahil summa masaha bi ra'sihi atin niya siyapo hi Usman radiyallahu anhu in tubig impagsapo long na impagyanon pagsapo imraru shay ala shay amuin sapuhon mo palabayan mo in lima mo yaon haunon nabihan atawa sapuhon mo tawa biya mga imraru shay ala shay amuin labayan sin uno na yaon in parakala yaon natawin inyaon labayan sin yaon inyaon amuin ating pagyanon habahasabihan sa imaksud di in pagyanon pagsapuri amuin sapuhon mo in umo salta aun tubig bago amuin hipagsamu pa umo sabab banglaw mo almas bukon hakabayan sin sara amuin sapuhon mo sa dyan umo ngay nato problema inyat to hindi long na imaksud di summa masaha birasi amuin siyapo hi Usman radiyallahu anhu in unya aun niya to tubig aun niya to tubig bihan haliman niya tubig bukon hukasan in uray ni hati niya sapuhon siya sin tubig bago bukon lang mo saukat na basa in lima mo labay dahil hapyag hukasan sin lima mo pasiku mo yato asal da basa dabian way pati matahay hisapo mo na sadya bukon bihato imaksud dahil pag ubos mo amoy nakakaanakaw tubig piyag hukas mo sin lima mo pasiku mo kumakaw balik tubig bago apa mo bihan hiasag apa mo hisapo matto paumo impagsapo bihan biyahay ni namin hantang niya harap mari pa hinapusan sin utay ni balik tamari pa kuan insyaallah abutan nato dato insyaallah subhanahu wa ta'ala mas'ur ra'as wajib bil ijma impagsapo sin lima taka tubig hao inyan wajib siya ha ijma sin ulama wajib siya in kawajib niya kaya pag ijmaan in ulama sin mga ulama inyan wajib in pagsapo pao sa buat malainkan nag-ikhtilaf sila sin amuin
biya diin ingganta sin sapuhan hauyaw na tawabang sa upamaway pagkaawang buhok, doon ha buhok long tabihan. Amo na ito ganti sin u. Uno, long tabihan, balikan ta biya salawat, naghambuok, nag-ijmain ulama, impagsapu sin lima, sa ata nagdala aon tubig niya hao, inyan, wajib siya hakya pag-itipakan sin ulama. Sa naghilap sila, aon piyag sulangan, inda-inda sin pamaham nila, bang biadiin luag atawa liuakan sin u sin buhok in sapuhon amo yato bang laong nabihan kataan u atawa daing ha mga tibayhuan sadya sin u sin buhok atawa aun mga tiugila dito amuin taud-taud atawa luag daing ha u manjari na siya daing di aun daing ha mga biya na sin Maliki ibn Hanabila in papanaw nila, in kanila, pamaham nila, hamadhab nila, biasin Malik ibn Hanabila, yajib mas jami'a ra'as. Hati niya, wajib sapuhun in katiluakan sinamuin utayaun bihan. Hati niya, wajib sapuhun in katiluakan sin u. Amoy atin mga sila, hati niya, Malikiya, iban sin Hanabila. In Shafi'iya, long nila yakfi salasa syarat. Amuin bangkaw nakasapu haumu biya mga amuin tubuhok sadyain ganta kaya sapuhan mo inya to nasana yung pag-ayal mo, why nato problema jari nato kanila. Ubos in Hanafiya long nila hati niya ruba raas amuin 1/4 sin umu 1/4 lamang bagi umuyaon 1/4 sin amuin tayaon hati niya hakanta long nabihan amuin tu kulamay in luag niya bihan dahil ni hautay ni sa magtag na in utar hindi mo na maksud direng ha amuin tiubuan simbuhok tay ni sambil pa taykod yato bihan hati niya bang kanila jari nato amuin ganta in kasapuhan mo hapag-ayl mo in luag niya tu kulamay sadyari jukup na yato kanila ha madhab sin amu inlong tabian Hanafiya. In dalil deng ha mga manyo to sabuton nato labayan nato mabiska insyaallah subhanahu wa ta'ala kalun nato maubusin hadis bihaon misana mo masapat na yung pag kalabay-labayan sadya bang man nato makaay maksud insyaallah balikan nato man ng biadinin hantang sin pag-ayl aun pa hadis sumunod ini hadis si Abdullah ibn Zaid, hadis si Kawalu, atungod dahil sa amuin pag-ayl. Sababing pag-ayl in hadis ini, amuin na may takato, sin kasampurnaan sin pag-ayl. Amuin natin kahapuan. In hadis, na may takato, sin kasampurnaan sin pag-ayl. Dahil nga sabi ito yung mga ulama, atin niya, liabgo nila to din hadis ini, iban, piaruli nila to, iban, atin niya amuin, long ta, tina ini bang bahasa ta Allahu alam di kutod sa atin niya liabgo piaruli nila to din hadis ini hatungod sin parakala amuin kasampurnaan sin pag-ayl. Deng ha mga dalil sin amuin long nila wajib sapuhon in katiluakan sin u biya na sin amuin long ta madhab sin Maliki ban sin Hanabila sabab sin parman sin Allahu subhanahu wa ta'ala long na wamsahu biruusikum sapuhan niyo in unyo. Dahil di lang niya in ba zaida kakaulihi ta'ala tunbitu bidduhun ay tumbitu duhna. Amuyat tubihan. Dahil mga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imaksud di atinya lang nila in ba di lil ilsak hatinya ilsak ini amin marakatan lang ta amin nag malapay in katilo akan katan hatinya biya mimikit siya yaon. Bang hati niya lapay yung kataan hati niya takdiran di wamsahu ru'usakum. Wamsahu ru'usakum. Biya simpalman sin Allah subhanahu wa ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Bang imang kaw lililsak biya sinamin long ta wamsahu ru'usakum. Imba da hindi hati niya lililsak. Amuin long tabihan. Hati niya mara siya katan. Biya doon siya Allahu alam di kutud magmaap kamo.
bang biya din to ning paganon ilsakin hati niya nakapipikit siya nararasya rin doon nalalangkom siya bang imian o nalangkom narakatanin o amo yung pagano hati niya katiluaran sinamuin utay ni suway siya sa puhon amo yung dalil nila panagnaan ayat pagpaham nila sin ayat sin Allahu subhanahu wa ta'ala iban aun hadis piyag dalil nila rin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sunna fi'liya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi'il sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapag-ail law nila lam yatruk sallallahu alaihi wasallam juz'an min ar-ra'as fi mashi in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap siya mag-ail wayruun niya kiyabin inamu indeng ha mga parts sin unya ni buat malain kan nasa punyakatan amo ato hati niya dalil ikarwa sin amuin nagbayta wajib subay sa puhuning katan o ini at tinere nga mga sunnat kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nung nila yung kaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbang siya mag-ail wayruun kiyawin dahil nga mga u at tinatibahiwan sin buhok o niya buat malengkan na sa punya katan kaul panag hikarwa asin mga dalil sin amuin long ta sapi iya amuin long ta o kinato aun sadya masapumo at niya inganta niya mga tubuhok dari nga mga tingian sin utay ni sin tinabihan masapumuyat to why not to problema sabab impagpaham nila sin amuin ayat sibu-sibu da indalil sin amuin kaul panagnaan iban sin kaul hikarwa long na wamsahu bi ruusikum dayon di kanila long na pagyanong litabid amun dayon nga mga tingian amun tulong tayo magkulang maglawi imba dayon di hati niya litabid di sila haba at niya kuan sinamo in pagpaham sin ayat sin Allahu subhanahu wa ta'ala iyan long tabian deng mga maana simba nasabuti at niya syarh lugha amuin syarh ibn Malik yan nasabot dayon doon tinay deng mga maana simba at niya litabid biasin imiyang kaulong mo akhadtu bi sawbihi nakawa ko inamuin saub niya atawa badyo niya yaon buko ni maksud dito nakawa mo katanin tamungon sa upama sa dahil mga atin niya nahigtong mo sadya in kaya kamputan mo sadya in dahil mga badyo niya bukon katan nakawa mo lang tabihan atawa kaya ulinan mo biya ito lang namisal nila habahas haluka dahil nga sabiat to pagmana nila simba dahil hindi atin niya litabid atin niya rin nga mga tingian sa tibayhuan intibayhuan niya tuway na sila nagtakdir bang biya din in luag nila in luag sa bangkaw nakasapure nga mga umo biya buhok mo yaon to sadya yatin niya why not to problema kanila hama na amuin maksud lang nila sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya bangkaw lang na nakasapu biya mga tubuhok sadya yaon dahil nga umo adyaza atin niya why not to problema nasa inamuin pag-ail mo Laong nasabsin mga atin niya hanapiya atin niya in wajib sa puhon dahil hau amun nasya amuin mukaddimasin raas amuin haunahan sadya sin amuin utay ni why not to problema kanya lang natiakdil nila amuin tu wala may sadyabihan di hauta why not to sa niya atin niya jari na inamuin pag-ail bihan ubus indalil nila amuin hadis Mughira radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masah ala nasiyatihi wa ala al-imamah sabab dalil sin Hanafiya bunnal tuod law nakita nila hati niya bunnal tuod ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapag-ail insya po niya dahil di sadya namun ha at unahan sinamuin unia ini iban sinamuin imama niya mga tindeng nga dalil nila bihan piag dalil nila hatungod simpamuin para kalayat to sa magkulang maglabi impagyanon amuin kaul rajih amuin long tawa masuk pakasabunalan hadahir sinamuin Quran dalil deh Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin karya sali sinamuin maksud sin saray sapusin o hati niya subayta sapuhun inamuin katiluakan sin buhukta sin utayaw biya din pagsapukan niya kumakita tubig bago apatay karibihan dahon tamaripaulihan tudyari apatay balik maripa hunahan lapay in amuin limay ni bihan lapay in lima bihan amu ato sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya al-udunani minar raas in amuin tainga daing ha lamud siya bihan hau nagproblema rin sa mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing di
bang unuin na mo long tabihan intay nga akad siya pa atawa akad siya pabayho. Dahil hindi long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-udunani minar raas, intay nga akad siya pa sinamuin kita. In hal sin manusia sin tao di na magkakuha dahil dua kahalan. Imma an yakuna alaihi syar bang amuin long tabihan aun buhok niya atawakan wayruhun buhok niya. Bang saupama aun buhok sinamuin sin tao way nato problema sa puhon niya na dyan buhok niya di niya na pasuro ni namuin lima niya matupa niya. Maka niya ni maksud bihan. Sa puhon niya na sa jabihan ni namuin. Di niya na katuntut palawang pamuin ginpaisan si namuin niya to. Sa din di hadya buhok yat to. Bang sa upama, way roong buhok niya, alal basar, amo na yung pais among ginpaisan sin niya to. Way na to hati niya problema. Bihato na sa dyan namuin pagsapo. Biyan. Aun tao way roong buhok niya. Tawa nagungas siya, tawa karya sali kapapanjari kanya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang sa upama, aun buhok niya na sadya, bang sa upama, wayroon, diretso na siya pa amuin long tabihan, matto, amuin, ginpaisan sinamuin unya yung. Pag-ubos dahil di hadis ini, summa kasala kilta rijlayhi salasa. Pag-ubos lang na, hiukasan na sabi Uthman radiyallahu anhu, in dua sikiniya nakatu bihani namin dua sikiniya, nakatu. In siki, magtag na siya rin hagulamay si kiyaw sambil pad niya sambil amun tikod-tikod pataas tub-tub amuin buko-buko sing kita amuin ito namuin en siki maksud dahil hindi papahukasan dahil hagulamay siki papad siki pababaw sin siki sambil amuin tub-tub tikod-tikod sambil tikod-tikod ta sambil amuin buko-buko tayaon amuin yaunin maksud dahil hindi papahukasan bihan dahil hindi hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam salasa. Amuy ato dahil mga amuin papahukas ang biyan at tawalong tapiil. Uthman radiyallahu anhu amuin naghindo siya piyakita niya inamuin nangasubuyat to kaniya atawa nagpahindo kaniya sinamuin long tabihan hatungod sin pag-ail. Ang kanna in kita mga magpahindo kato subay tatod hinduan amuin haatulan sara muna atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay rin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabab, inhak, sintauri makaingat pamanga sila makahati, aw niya to hak niya amuin long tabihat to. Iban, in mga sila makahati, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, panghati ilmu maniutyo, subay nila amuin hibay taat to. Agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bini'mati rabbika pahaddis, ay haddisun nas bilhaq. Suway tabaytaan imano siya sing kasabunnalan. Amoy at maksud. Dahil mga pagbayta sing kasabunnalan, maghindo kita biya ni sing pag-ayil, labay rin nga amuin atulan atin niya pag-ayil sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kasala kilta rijlayhi salasa. Pag-ubos lang na hiukasan niya, namin dua si kiniya nakatu. Summa kal, appaimyan hi Uthman radiyallahu anhu, Ra'aytun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada. Bunnal tuod lang nabihan, kita ko in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-ail siya, biya sinamuin hati niya pag-ail ko ini. Biya, buko namuin simi tuod. Sabab aon din mga tinariwayat, misil. At niya misil aon pag biddaan niwan sinnahu. Dahil nilang na, ra'aytun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada. O mga riwayat misil. At ini misliya, at ini nagsibu tuod in pag-ayal mo iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya tuod sin hantang sin pag-ayal. Inya to, at ini mustahil. Sa at ini makasibu, simibu in pag-ayal mo biya sin pag-ayal sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya to, at ini wayat to problema niya. Laung na hi Uthman radiyallahu anhu, kita kulaw na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-ail siya biya hati niya bukun to damun biya to tawag biya simpag ail ko ini law na Uthman radiyallahu anhu wa qala pagubos
aun kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpuas namun dayon dito. Laong niya man tawaddaa nahwa wudu'i hada thumma salla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amuin qaul nahwa wudu'i hada, amuin laong tabihan kabtangan di nahwa wudu'i hada ay yusallisul wudu la yusanni wala yufrid. Amuin pagyanon di yusallis, amuin hinangon mo in pag-ayil mo makatu muhukasan in makatu amurain amuin makaminsan mo sa puhon. Amuyat to sabab in pag-ayil aun sifat nararaniya. Amuin sifat sampulna iban sin sifat atiniya bangman ko nakapag-ayil nakapuas ko kawajiban. Amuyat tulong na pihanin sabab in pag-ayil aun sifatul kamal aun sifat al-ijza. Amuyat to in pag-ayil aun sifat kamal aun sifat ijza. In sifat kamal amuin sifat sampul na to din pag-ayil mo amuin in makatu hukasan, makatu mo to hukasan. Bukun makarwa, bukun makaro minsan. Sabab, bang kau nag-ayil, makaminsan kau naghukas sin lima, sin bayho, sin sikuini, sin sikimu, inya to. Atin niya, amin ato yung ijza. Atin niya, wayro, nakapuas kau kawajib. Ano to problema, bang kau nagsambayang sain, sambayang mo, sain namin pag-ayil mo. Sa bang kau mabaya, sin sipat, sampul na, biya sinamin, kabayaan di, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabot niya man tawaddaan nahwa wudu'i hada, ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Nasubaya mo in makatu mo hukasan in makatu. In pag-ayil hati niya ang pagyanong pag-ayil sampul na subay makatu in amuin hukasan mo in biyeta doon in kabayaan doon makatu. Aw pagyanong satul kamal amuin maghukas ko makarwa sadya. So pamamamay mugmug kaw makarwa, amuin surumin tuwig pa ilong makarwa, in bayho mo makarwa, inamuin ini mo makarwa, in siki mo makarwa. Inya to pagam aw satul kamal. Amuin long tabihan atin niya hapal tangahan. Way mo nakawain kasampurnaan sa nakakato ko papal tangahan. Aun sifat al-ijza. Hatin niya nakapag-ayil na ka, nakahukas ko nakaminsan, makaminsan in bayho, makaminsan in namang pamayimugmugbihan, ilimato, in siki, wala to problema. Atin niya, nakapag-ayil ka, nasa inamuin pag-ayil mo. Sa hadis ini, in pag-yanon di, amuin kasampur na ansin pag-atin niya, pag-ayil, suway makatu walikan, inamuin makatu kabayaan, dahil hindi sinamuin, hataw lang tabihan haatulan. Sababin pag-ayil, dahil nga mga amuin atin niya maka papas simpal dusahan sin kita kasaan sin kita iban sin makataas sin darajat sin kita sabab aung kabtangan di sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung niya ala unabbiukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat qalu bala ya Rasulullah laung na sin Rasul mabaya ka kamo baytaan ko sin amuin maka papas, makaig sin kasaan niyo, salta, makataas sin darajat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, unuin agi sin mga sahabat di murungog, kalu balar, huun ya Rasulullah, agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu, alal makari, subay niyo parayaw ng pag-ayil, haamuin waktu, amuin, maliso ka mo mag-ayil, atawa waktu amuin, aun sabab doon, di mo masampul na maraming pag-ayil. Biyasin mga mahaggot at tawa nag-uus-us kaw. Hatin niya, dahil di, bang mo nasampul na inamuin pag-ayil, ha mga waktu ini biya mga mahaggot, sa babang mahaggotin tao maliso, maghukas sin lima biya, magbasa sin tubig. Bang mo na parayaw yung pag-ayil, dahil dito, at tawa awang piag-uus-usan bihan, mausin tao, lang makaminsan na hukasan bihan, at awang piag-uus-usan niya. Nabukon niya to. Isbagul wudu alal makari. Atin niya maparayaw mo in pag-ayil hawak to amuin nag-uus-us ka ataw hawak to amuin awong kalimbangan mo atawa awon amuin gawi mo atawa hawak to amuin long tabihan kalilisuan kabubong siyan sin tal waktu yon biya sin mga long tabihan waktu mahaggot bang muna parayaw yat to inamuin pag-ayil mo habihaton hantang niya
amo nato imadawhat mo inamo pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makapapasing kasaan mo, salta makataasin darajat mo ha Allahu pa hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa wabing pag-ail, dahil nga mga long tabihan, aun kalabihan niya sa lagu-lagu pa Allahu subhanahu wa ta'ala, subay tasampul naon inamuin pag-ail. In pag-ail, biya na sin sambat, balikan nato biha maniutiyo, inhantangan sin pag-ail, amuin bang nato kawaon hadis hi Usman radiyallahu anhu hinduan ni mga sahabat, amuin long tabihan, hukasan mo muna, inamuin lima mo ini, hukasan mo inamong gula may lima mo ini, may tamo yato hukasan, nasabot na to nini nakauna, dahil mga sabab, may tamo hukasan, sababin, lima tayo ni, amo ini in wasila, amo in sabab, hipaghukas mo, sinamuin bayho mo, lima mo, sinamuin katan, hukasan do kayong lima, nabang malumi inamuin, dahil mga hikmat sin sara, malumi ini, malapay katanin bayho mo, in kaya na ito maglumi katan. Dahil nga sabi ito mga hikmat sin sara, papahukasan mo na inamuin lima mo bihan. Labi luba na bang mga amoy bati mo rin hatukan at tawa nakakamput kaw malumi at tawa najis. Misanin way, dahil nga mga sarayaw-rayaw, hukasan mo yung lima mo, supaya rin makakatu, inamuin lumi, lima mo pakaibanan amuin, laong papahukasan sinamuin sara. Hukasan mo yung lima mo, bihan, pad lima mo yun, hukasan mo, pag-uus, simpre at tulong na sin bihaon, amuin, lima mo, rapit patuuin usal mo, sababi, dahil nga mga sunnat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pagka mo sin lima, maripa, simud mo ini sin tubig, lima mo rapit mo patu, amuin tuutay ni, pag-ubusin amuin, ipagka mo sin tubig, ikato mo pa ilong mo, lima mo rin mo patu, apa mo hisunga sinamuin lawa mo ini, bihat yung pagkuhan, kao mo yung tubig sin tuu, hanggito mo palawm, apa mo ipag-ulim, ipagsunga mo sin tubig ato, lima mo rapit mo palawa. Pag-ubusin niya to, long tabihan, paghukas kaw sinamuin bayho mo, hukasan mo yung bayho, dahil hindi mo panagnaan, tiyubuan simbuhok ini, sambil maripa kuan sinamuin kuantay ni bihan, kid ini, sambil papasim mong taku tabihan, lamod yan dahil habayho, mangsaw pa maway buhok, amuin karya sali way buhok, ungas bihan long tabihan, way buhok nila, karya sali, at inatak dilo mo sadya, tubukon na mong katanya to hukasan di, bang na yung buhok tayo di hagi tungan yung timo mo, dahil di nasadya mo yung long tabihan, tabi at sinamuin mano siya ayaw, hukasan mo namuin bayho mo ini katan, makatu, pag-ubus lima mo ini, sambila mo yung tub-tub, siku mo ini, sikuta, biasin nasabot na tukain na, pag-ubus, ampa, tuoy ban sinamuin lawa, lima mo rapit pa tuo, dapit mo palawa, pag-ubus yat to, ang pakaw tubig balik, buko na mo yun, bang ko magsapusin umo, tubig bago, makaminsan sadya, apa mo isa pumaribihan, maripatay ko, katiluwakan sin umo ini, apa mo hibalik, magbalik, ubos apa mo sapuhon inamuin, tayo nga mo inibihan nilo umin tudlo mo, maripalom sinamun tayo nga mo inibihan, apa mo hibalik, marin amun tayo ko, bakol mo ini, di hatay ko sinamuin, tayo nga. Tayo dito, atin niya mo atin pagsapo, sinamuin lamod din tayo nga. Sabab lang na sin Rasul, al-udunan, minarraas, intay nga, lamod siya hao. Pag-uwas at patahukasan namun siki tabihan, pad siki, iban simbabaw siki, tub-tub, buko-buko talapay namun tikod-tikod tayaon. Amo natin namun paghukas. Makatu, makaminsan siya dyan namun Pag-ubos, long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hada, thumma salla raka'ataini, la yuhaddithu fihi ma nafsa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Long na sin Rasul, dahil di hadis, hisiu-siu, inna kapag-ail, biasin pag-ail, kuinilong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salta, ampasya, si mambahayang, duang karakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsa, amo ining pagsambahayang niya yaon, tudyo, tindog, tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala, way nagtatali sin pagdunya niya, way nagtatali sinamun uno-uno katan, para kala niya, para kala dunya, para kala sin bagay katan, la yuhaddithu fihi ma nafsa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala, impaldusahan niya, ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini, lahil sin hadis, ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala,
indusa niya dakula iban asibi. Halahil sin hadis. Ala itlaqihi. In kaida bang siya mutlak yabqa ala itlaqihi. Bang siya mo long tabihan biya sin hadis ini. At niya nalapay indusa rakula iban dusa asibi da hindi. At niya amun natin amun maksud sin hadis. Dual bang amun long tabihan amun aun muqayyad aun at niya amun manunjo ki mamaita wala nara inamun dusa rakula da hindi. Apa kita makabaita bihato? Apa in hadis ini namaita at niya lapay in dusa dakula iban sinamuin dusa asibi daindi hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiu-siu inamuin nakapag-ail biya sin pag-ail sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta ampanya kiya sunuran si mambahayang siya 2 rakaat ubus wairun ha 2 rakaat at concentrate dakuman siya tindog tulid pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala indusa niya nakauna misan dusa rakula ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun waswas wairun namun tiyatali niya uno-uno bihan sibuk dakan at niya parakala akama adakala halom sambahayang siya nagtatali siya at niya magjakat at niya magsarak ka amun mga parakala tawalong tabihan tiyali niya amun parakala ibadat dia akan sin agama Islam supaya tinada hindi insyarat di amuin concentrate tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala rakaatain 2 ka rakaat wairun lamuddi sin 4 rakaat alas sahih qaul sin ulama at tinara hindi wairun lamuddi sin 4 rakaat din at tinada 2 rakaat sibu da maksuda wa gaira maksuda. Hatinya amuin atawakan sibu da wajib atawa sunnat inamun pag-anong 2 rakaat. Yung pag-anong wajib, so pa manag-ail ko bihan marayaw 10 na yung pag-ail mo, pag-ubos dimiritso ko pa amuin sambahayang subo. So pa mabihan. Nagsambahayang subo. Hatinya 2 rakaatin yaon, sambahayang subo. Salta, concentrate da kuman ka, wairun tiyali mo nun, wairun namin nagtali ka o sinamun ununo kataan para kala, na makalamod na kauri ang punong sin Allah subhanahu wa ta'ala indusa mo. Atawa sambayang sunnat maksuda biasin mga kabliyatan ba'diyatan 2 rakaat bihan inyaon lamud dayon doon bihan. Atawa laong tabihan ghaira maksuda amon bukun ha maksud biasin namuin simambayang ko pag-uwas mo nag-ail simambayang adya kautahana na 2 karakaat dito sabab sinamuin hadith ini hisiyusin makasambayang 2 karakaat pag-uwas nag-ail sin pag-ail 10 na biasin pag-ail sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At niya si mambayang siya bukun biya mga tinya bukun hamaksud. Dahil dito si mambayang sadya siya sa time pagsambahayang niya amuin concentrate tod siya wairun tiyali niya ununo wairun nakasasawruon kaniya sibu da sasaw sin saitan atawa sasaw sin amuin hunahuna niya sin pangatayan niya. Sabab in pagsambahayang ini aun waktu sibu kita bihanang kasap nagdura kita timakbir aun waktu intutungbasan in pahala madawhat tareng Allah subhanahu wa ta'ala in layo niya biasin langit iban sinamuin lupa yaun atawa in pahala sin tao yaun malago in kay muwayroon sa aun day nga mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam annal abd la yusalli salah wa ma yaktubu lahu illa rub'uha wa illa nisfuha illa sulusuha wala ma fatahu min ajriha khairun lahu min ad-dunya wama piha hadis atu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun deng mga manusia ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala magsambahayang siya wayron hikasulat pahala kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala mura 1/4 atawa tunga atawa 1/3 sinamuin karayawan niyadto inamuin nakapin katawa innalawa kanila karayawan niyadto bang nila sadya kaingatan khairun lahu minad dunya wama piha inamuin nalupas kanila karayawan sabab sinamuin pagtali nila sabab sinamuin duway ngin tiyata lili na nagsambahayang sila to labi marayaw reng sin dunya iban sinamuin luon niya amon sumambahayang kaw inalawa kay mo sabab sin panali mo tungbasan ko sin Allah ta'ala tunga 1/3 1/4 bihan inamuin karayawan nalupas kay mo yadto karayawan nalupas kay mo sabab sinamuin panali mo sabab sinamuin bukun marayawin hiunaw na mo halom sin sambahayang labi marayaw in mag-concentrate kaw halom sambahayang daing sin dunya iban sinamuin luon niya in long tabihan
in mga hunahuna magjato halom sin sambahayang ini aun waktu marasing kita pa amun sambahayang aun waktu magtahanahana da sa jumatu aun waktu in mahunahuna ta para kala agam halom sambahayang aun waktu in mahunahuna ta para kala sinamuin dunya bangman pia kalayo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi hati niya makawa tayo namuin hadis ini amuin laong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siya makapag-ayl sin pag-ayl biya sin pag-ayl niya salta apa niya siya bahayangan duang karakaat wayroon tuod concentrate tuod pagsambahayang niya makawa niya namuin ampunon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indo sa ray ni biya sin sambat hati niya da inamuin dusa dakula iban dusa asibi laong na sin mga kaibanan inamuin na mayta bukun lapay indo sa rakula daindi amuin hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam wassalawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun ida ijtunibatil kaba'ir daing ha atinen sambahayang talima waktu in sambahayang tarayng ha Jumaat pa Jumaat iban sin pagpuasa tarayng ha Ramadan pa Ramadan maka ampun niya to sin dusata ayaw sadya in dusa rakula amuyat tulong tabihan ayat pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhu sayiatikum hati niya ayaw sadya namin dusa rakula ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung paldusahan na to adyan dusa rakula sa di hadis ini lahil sin hadis hati niya da lapay inamuin dusa rakula sa hasarat amuin pag-ayil ta biya sin pag-ayil sampurna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salta sampurna tuod marayaw inamuin pagsambahayang taduang karakaat wayroon natali ta ununo parakala ununo dunya atawa ununo na tindog atinya diretso tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala nabang sa upama aun kiyasulat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala natayma di ay kita maniguro long tabihan da hindi di kita bukon kita maniguro amuin long tabihan tayman asain kita bang sa upama natayma sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin hinang tayat to magsukur kita magpuji kita pa Allah subhanahu wa ta'ala di kita manjari amuin magbihat to sabab bukon niya to marayaw inamuin maniguro kita in kalagihan di amuin tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala agi sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma taqabbalullahu illa almuttaqin tay maun sadya atine matay main katan amuin nununo yaun amuray mga tao matan in pagmawuga pa Allah subhanahu wa ta'ala wa man kita ni makalamod dahil nga mga jumlahan sin tao bihat to supaya matay main amal na to ayaw kita niyo amuin maniguro aun kabtangan ni Umar bang sadya laong na aung kaingatan ko atinya natayma dahil nga amuin mga sambahayang ko atinya siya maniguro na yato na bukon na tulong tabihan atinya bihato kita in kita bang aun natay maday nga mga imadat ta magsukur kita mamudji kita pa Allah subhanahu wa ta'ala na bang aun way natay maday nga mga ibadat kakahinang tamarayaw wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadlimun ayaw ta atinya in Allah subhanahu wa ta'ala di ta way yato nangan niya kato sa imblimun ta amuin ginhawawaranta bang aun way natay ma amuin kakahinang sing kita bukun in Allah subhanahu wa ta'ala ianyaya kita sa imblemun ta innaanyaya at inenaganyaya amu innaanyaya tayo namuin ginhawa baran sinamuin kita bukun ta taksilunin Allah subhanahu wa ta'ala sa in kita taksilun tayo namuin ginhawa baran ta bang ong sa upama way na tayo maday nga mga hinang sing kita bihan mahuli dahil dito na sa jahati ko intubtuban pagka miabot na in waktu yatto tupatubtubon na to narito hatungod sing pag-ayil aung pa hadis si Abdullah ibn Zaid sumunod dahil hadis ini hatungod sinamuin pag-ayil bihan sipat sing pag-ayil dahil mahuli bangon sa pa makabtangan na mo ala imamu inyato dahil kamu sadya bang sa pa maimamu aun imamu rito inyato baha tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.